Nangokugela uthatha i-pregnancy test madoda, iqhamuka ikhombisa ukuthi ukhulelwa, jabula uyokhombisa indoda yakhe madoda. Bajabula madoda becelebrate lezi ndaba lezi. Amvalela isako sala uGeli eBalfour, ekhuluma nefoni madoda, ufonele elinye isuka lakhe lafika nalo. Bayajabula madoda, bubble butt wena, njengoba. Kanti umnyeni madoda ukhohlwe yisikhwama madoda, waphindela endlini madoda uyosilanda. Methu uyangena endlini, uGeli usemfihlile phela lo umakhwapheni ngaphakathi kwibhafu. Wathatha isikhwama waphuma wahamba, aqhubeka abayi-enjoy-ke la nomunye boyfriend madoda la. Labo-ke babhizi-ke ba-celebrate i-pregnancy, bathenga iy'mpahla, bayayikhipha, uyamtotosa la uGuy. Njalo nje mephuma eyosebenza uyasala la uGeli yena. Madoda-ke namhlanje-ke aqhuma kamanzi-ke. Methu uyamfonela-ke husband ubhizi lapha kwibhodi uyakhuluma, ayibambe ifoni. Wafonela madoda eside, lagijima iside madoda nesithuthuthu. Naye ne-ambulance la. Abelethe uGeli madoda, sebebabili la. Balindela ingane, kwaqhamuka ingane efana nomunye madoda. Sangena isigora madoda.